kanti ke lenkonzo yokubonga Simakathe bekade ke iholwa ngiyo ke iBishop John Nash Foundation. Kulena nkonzo ke bekade ke ubonga Simakathe ukuthi agcine ke abantu abadala ke baphilile nalabo ke labakhubatekile. Kanjalo futhi kulena nkonzo bona ke abantu abadala nalabo ke labakhubatekile baphinze ke baphiwa ke ingubo eting400, impuphu leng500 netingwa kubalwa ke kuloko kumbalwa. Liphini landvunankulu lithi ke umbishop angagcinwa ke kwenta ke lokuhle ngoba ke Simakathe uyomniketa ke umvuzo wokwenta ke lokuhle. Lokhu ukuvete ngeliphimbo ke lelisekela ke lemcondzisi wetenkulumo endlini yabayesikhulu umhlonishwa ke Madala Mhlanga. Gcineni kwabo konke mawutawuchubeka ubambelele kuleso siphambano sakho ukhwele nomtholelo yothwaliswa wona. Kunemthelelo bekelwe wona ngithiyo ngathi ngizawuthatha 5 minutes. So uyacela wena ukuthi ube manje indlela iKristu evela naseSwatini iphelele iyakubona lokwendaba uBishop kungenteka kube livele ngabe alikho la khona namuhla. Kube manje bafundisi belivangeli likaKristu bayakubona bayakuconza lokwendaba kungenteka ngabe lelive alikho la khona namuhla. Umbishop Dr. Neshonge uthi ke banenge abantu labangacondzisisi imbambamba ukuthi ke yena wendani ngani ngoba kunguye ke labitiwe ngaleso sizathu yena utaqhubeka ke asakele bona ke abantu ke labaswele ngawo onke ke emandla ke lanawo. Ngoba impilo ubona labangaboni labanye abanye bakudlala ngemali ngizosho nje lesiboko sami bakudlala ngemali abona ukuthi akaboni ngubona ubona nina labogogo nabomkhulu nalabo abakhubatekile badla balala ngengubo ayikho into lebuhlungu njengokulala yikho. Inkosikati yaseMbangweni itibongele kakhulu kumbishop Dr. Neshonge ngekuthi ke asite bona ke abantu labadzala njengoba nakhona ke emphakathi ke eMbangweni bayadama kusita bona ke abantu labadzala. Ndobonga nje babeshonge angathi uthi ngabonga ngithini nababoka umkhulelo Suvu netinyawo takhe la ngibambisa ngako kubogogo ngithi ngiyabonga kakhulu naye babeneshe ngiyabonga uyasupporta kakhulu nabo nalinta nabo nabanje bavunulile. Ngibonga kakhulu naNkulunkulu angisingathi nasekhaya la ngikhona khona. Tindleko talomsebenzi tibiteke imali enganga 150,000 emalangeni kuteke abantu abadala nalabo ke labakhubatekile batawuhamba ke tihlathi ke tivakashela tindlebe etindzabeni channel eMswati Inkeri Khalus ngamanzini.